Imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Namuhla inkonzo yeSabatha sizoyiphathela ngumfundisi uSD Nduli weNazareth Baptist Church eBuhleni ethempelini lasemseni yenkandla ngaphansi kobuholi benkosi ukukhanya kwelanga Phinda Shembe. Abalalele lenkonzo ngalolu suku olukhulu lweSabatha. Bantwana abahle base-Afrika ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngethule lenkonzo kini. Ngicela ukuba ke sedlule encwadini kaMateyu yeshumi nesishiyagalombili. Ngizofunda ivesi le-12 ngigcine evesini le-14 bese ngiye evesini lama-21 ngigcine evesini lama-22. Nithini na uma umuntu enezimvu eziyikhulu kuduke enye kuzo akazishiyi ezingama-19 ezintabeni ahambe ayofuna idukileyo na athi uma eyithola ngiqinisile ngithi kini uthokoza ngayo kakhulu kunangezingama-19 ezingadukanga. Kunjalo akusiyo intando kayihlo sezulwini ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancinyana. Khona kwasondela uPetro wathi kuye, Nkosi, umfowethu uyakungona kangaki ngimthethelela na? Kuze kube kasikhombisa na? uJesu wathi kuye, angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa kodwa kuze kube ka-70 aphindwe kasikhombisa. Amen. Phakathi kwezinto eziningi kakhulu uNkulunkulu asidalela zona, wasidalela nothando. Uthando ke luyinto enhle kakhulu. Uthando luke hlanganisa abantu bengahlobene. Mase lifikile phakathi kwabo lubahlanganise kube sengathi umfowabo azalwa naye. Uzucabanga ukuthi wena balamana mawususondela bese uthola ukuthi cha uthando lobungane. Luphinde uthando hlanganisa abantu bengahlobene. Luthi malifika phakathi kwabo lubabambe laba bantu bethi mabehleli ndawonye bebukana emehlweni bakhala inyembezi. Bagcine laba bantu bakhe umuzi. Bese kuba khona uthando phakathi komzali nomntwana wakhe. Lolu thando ke oluphakathi komzali nomntwana wakhe lwehlukile kulolu thando bengikhuluma ngalo. Ngoba lolu thando engilishoyo phakathi komuntu nomuntu bengabangani. Uyenzeka uthi emva kwesikhathi mawusuthi uyathola uthola ukuthi labantu abasazwana. Lolu thando olungaka seliphelile phakathi kwabo. Abaseyiba abangani baxabana. Base luyaphela lolu thando.
Kuyenzeka futhi uthola ukuthi abantu bayathandana intombi nensizwa. Uthi uyezwa kuthiwa intombazane itholakala emhosheni ibulewe. Uma sekulandelwa kutholakala ukuthi ibulawe isoka layo. Ubusucabanga ukuthi lolu uthando lungaka phakathi kwalaba bantu obelubenza bakhala inyembezi mabehlangene. Lubuye lwenze njani? Bese kuthi uthando phakathi komntwana nomzali wakhe. Ayi lolu thando alipheli. Alupheli lolu thando lomzali ethanda umntwana wakhe. Uma ke uNkulunkulu esekhetha uthando azosithanda ngalo thina, wakhetha lolu hlobo lothando oluphakathi komzali nomntwana. Wathi lona thanda azosithanda ngalo. Wayengakhethe lobungani athi sizoba abangani bakhe, kodwa waluyeka nolomuntu ethanda into yakhe. Waluyeka nolwabantu ababili abathandanayo. Wakhetha uthando lomzali ethanda umntwana wakhe. Lwehlukile lolu thando ngoba lona alupheli lolu thando. Ngisho sekunjani alupheli. Ngisho engasekho umuntu emhlabeni alupheli uthando lokuthi ngithanda umntwana wami. Alupheli uthando lokuthi ngithanda umzali wami. Wathi sizoba abantwana bakhe, yena abe ubaba ngithina. Uthi ke uShembe uma echaza lolu hlobo lothando lapha ehlabelelweni samaNazaretha u2:27 uthi lolu thando lunamandla njengokufa. Uthi lujulile lolu thando oluphakathi kwethu noNkulunkulu. Manje ukufa imaphi lamandla awashoyo uShembe ekufeni athi lolu thando lunamandla njengokufa. Ayikho into enamandla ukwedlula ukufa. Uma ukufa sekumdinga umuntu, ngisho ngabe lowo muntu uyisiqhwage singakanani, ngisho ngabe lowo muntu wesatshwa kangakanani, ngisho ngabe abanye abantu abafuni kangakanani naye, kodwa mase kufikile ukufa kuyamthatha umuntu uhambe naye. Uma umuntu egula kuye kuhlala abantu bagcwala endlini ubusuku nemini behleli begade lo muntu ogulayo. Uzucabanga ukuthi lo muntu ngendlela abamgade ngayo angeke azahambe emhlabeni. Kodwa ukufa kuyabedlula. Kufice ukufa kubekwa amabhodlela ayo yonke inhlobo yemithi yokuthi lo muntu angafi. Kufika ukufa kudlule kuyo yonke leyo nto kumthathe mase kumfuna. Uthi kuShembe lolu thando ke lunamandla angako anjengokufa. Ngake ngawabona nami amandla alolu thando. Kusha umuzi. Kwakunentombazane nje la inomntwana wayo semncane. Le ntombazane ibisiphuma ihambe iyothenga esitolo. Yathi mayithi yaqala ukupheka yayisithola ukuthi khona okushodayo. Isiyaphuma ke ngoba isitolo seduze yaphuthuma. Kanti kuzosala la ukukhela umlilo la endlini. Kunomntwana wayo ulele ekamereni, i4 room lendlu. Uma abantu omakhelwana bebona lo mlilo usha bese bephuma ngamajubane bephuthuma kulo muzi, bathola ukuthi kuthulekile. Into kuphela eyayikhona kwakukhala kwengane. Kodwa kwatholakala ukuthi ilangabi lomlilo selivale la ekitchen. Akusekho umuntu ongangena, kufanele kungenwe la ekitchen, muye ekamelweni la kulele khona ingane. Umlilo usuphuma ngamawindi uphuma nangomnyango, uyakhephuka. Uma iqhamuka le ntombazane ibona kusha kanjalo, izwa umntwana wayo ekhala phakathi ekamelweni. Abantu lapha base begade yona ukuthi mayiqhamuka kufuneka bayibambe ingangeni. Kodwa yaphunyuka bethi bayayibamba le ntombazane, yaphunyuka yaphuma phakathi kwabo yaphosekela ngabini. Phosekela ngabini yaphuthuma la khala kona ingane yayo, yafica sekusha yonke into, yangena yafike yathatha umntwana wayo yaphuma nayo, basha bobabili baye batheleka phansi, basha sebemhlophe sebeyobuka umzimba wonke. Namhlanje leyo ntombazane ngeke usayibona uma ngabe wawuyazi ngakashi. Nomntwana wayo washa kakhulu, kwasha ngisho imino, kwasha ngisho izandla, kwasha ngisho inyawo, konke lokho kodwa umphefumulo wasala.
bahamba laba bantu bayesibhedlela baphila bobabili kodwa bashile babeshe kakhulu njengabantu abakhubazekile. Uthando lunamandla njengokufa. uNkulunkulu ke wasikhethela lolu thando. Uma inkosi uJesu ikhuluma ngalolu thando kule ncwadi engiyifundile, ithi ubaba wenu uyamthanda uyihlo wenu. Ilinganisa ngezimvu, ithi uma umuntu enezimvu eziyikhulu bese kulahleke yodwa, uyayishiya zonke lezi ezinye ahambe yocinga lena yodwa elahlekile, akakhululeke ngakayitholi. Uthi maye ithole bese thokoza kakhulu. Uthi ngenxa yothando, uthi ke ubaba wenu ke unithanda ngalolo thando, nifana nezimvu zakhe. Uma omunye wenu edukile uyamfuna zamthola, khathazeke ukuthi uduswe yini. Uthi ke nani anomthando baba wenu, nimthanda uNkulunkulu, nimthande ngothando lomntwana ethanda umzali wakhe. Usethatha umntwana umisa phambi kwebandla. Uthi uma ningaphenduki nifane nalo mntwana, ngeke niwubone umbuso wezulu. Uthi anoba nenhliziyo efana neyomntwana. Uma esakhuluma kanjalo uJesu Kristu, sekusondela kuyena uPetro. Uthi uma Nkosi uthi asoba nenhliziyo efana neyomntwana, inhliziyo eyodwa, inhliziyo enganali igqubu, ushola ukuthi Nkosi awumfowethu engona angomthethelela kuze kube kasikhombisa. Uthi uJesu cha, angisho ukuthi omthethelela kuze kube kasikhombisa, kodwa ngithi omthethelela kuze kube kwama-70 aphindwe kasikhombisa. Wayeqonda ukuthi kungapheli ukuthethelela, ube nenhliziyo efana neyomntwana. Uma inkosi yamaNazaretha ikhuluma ngendaba yomntwana, ithi umntwana ngisho umzali wakhe emshaya, uma wakhe emshaya, kodwa ugijimeze kuye. Uyothi mayeqeda ukumshaya, ethi maye emqukula phakamisa izandla umntwana, amqukula uma wakhe bese ecabela kuyena esifubeni, ekhala enjalo nenyembezi. Athi maye ekhipha ibele emncelisa, alincela angasho ukuthi umncelisa kanjani ngoba wena kade ungishaya. Manje ke njengoba kuJulayi nje sisemhlanganweni thina amaNazaretha, ngoJulayi siyesiphume amagumbomano omhlaba siye enhlanganweni enkulu kaJulayi. Kule nhlangano sizele ukuletha inhliziyo zethu ukuthi ubaba wethu uNkulunkulu azibheke azibone ukuthi lezi inhliziyo zethu kuseyizo yini inhliziyo zabantwana bakhe. Ngoba inhliziyo iyinto eyisimanga. Inhliziyo iyasihlupha kakhulu bantwana bahle baseAfrika. Inhliziyo yomuntu ke iyafana, umuntu okholwayo nomuntu ongakholwa, inhliziyo yabo iyafana, ayinawo umehluko. Uthi ke uShembe meyikhuluma ngendaba yenhliziyo, uthi inhliziyo yomuntu inamakamelo phakathi aneyivalo. Kulamakamelo khona yonke into embi ongayicabanga, noma ngabe uyakholwa umuntu noma akakholwa kuyafana. Uthi bese kuba khona amanye amakamelo futhi anayo yonke into enhle ongayicabanga. Njalo wena njengekholwa umsebenzi wakho ukugada ukuthi leminyango enalezi zinto ezithanda uSathane ingavuleki. Ebese ugada ukuthi leminyango enezinto ezithanda uNkulunkulu ingavaleki, ihlale njalo ivulekile. Iwona umsebenzi wekholwa ke leyo. Umsebenzi onzima kakhulu ngoba eminye yaleminyango iyayivulekela. Uyuthi unganakile wena uthola usuvulekile. Uma mhlawumbe umuntu ekholwa ebese kuba nomuntu omcasulayo amona inhliziyo, kwekuthi amadimoni lawa aphakathi kulamakamelo ebese kuwebha isivalo, asikhahlele isivalo, athi vula siphume, simkhombise lo muntu ukuthi noma ukholwa kodwa uyindoda wena. Ebese umuntu esethi ngaphansi kwalomNazaretha khona indoda ethi wongibheka kahle mina, akukona ukukhuluma kwekholwa lokho. Kodwa kusuke sekuphumela amadimoni ayesebusa la enhlizweni yakhe, ayithola umuntu esephumile endleleni kaNkulunkulu.
Uma ke umuntu ebenenhlanhla uyekwazi ukubona uma lomnyango usuvuleka ethi noma ecasula umuntu kuthi noma kufika ukuthi ufike lokucasuka naye eze ukuthi umnyango ufuna ukuvuleka ebese uvala lomnyango esehlela ngezansi esethi hayi kulungile cha ngiyaxolisa kuxolisa yena kodwa kube kuyena osukelwe umntwana kaNkuluNkulu onenhlanhla okwazile ukubona ukuthi lo mnyango usuyavuleka umnyango ongafanele umnyango othokozisa uSathane lamadimoni ke njoba ngisho ayanyenya amanye awuvule kancane umnyango ungawuzi uvuleka aphume ebese hlala ngokukhuleka la inhlizweni yakho ubungaboni wena ukuthi asephumile uMose wayebona ukuthi kuyafana ukuthinta itshe nokushaya itshe ngoba vele itshe into engabuzwa ubuhlungu angeke kube namahluko uma ethe uNkulunkulu olithinta yena walishaya kanti ushaya umhlane kaNkulunkulu ithi inkosi yasekuphakameni leli itshe kwangelona itshe kwakuwumhlane wenkosi uJesu Kristu wayeseyalahlwa uMose ngalokho amadimoni amntshontsha enganakile umsebenzi wethu ke bantwana abahle baseAfrika makholwa ukwelusa leminyango njengoba size emhlanganweni ke kaJuly size uNkulunkulu kuba asinika amandla amasha okulwa lempi yenhliziyo ngoba lempi yenhliziyo uma ungayinakanga yakwehlula kwesinye isikhathi umuntu ukeyilwe kahle lempi ayilwe aza akhule abe yindoda endala ebese lempi simjikele egcineni esezohamba emhlabeni ebisimjikela lempi umbuso kaNkulunkulu uJesu Kristu ufanisa nenkosi eyayihleli ithetha amacala ebese kuthi egcineni kulethwe indoda eyayinecala uma lithethwe icala lele ndoda bese kutholakala ukuthi icala lawo likhulu kakhulu lilahle leli cala kodwa manje le ndoda kwatholakala ukuthi yayingenalutho yayisichaka ingenalutho sithi ke inkosi into esizoyenza sizodayisa wena nomkakho nezingane zakho ukuze kutholakale lentengo yokukhokhela icala lakho le ndoda ke uma inkosi ikhuluma kanje ibisikhala kakhulu le ndoda ibhekise enkosini wawusuvuleka umnyango womusa yayisidabuka inkosi isithi ke lapha esigungwini sayo cha miyekeni sengiyadabuka ngizolesula icala lakhe le ndoda ke yayisithokoza kakhulu isihamba isiye ekhaya uma la endleleni le ndoda isihamba ekhaya isihlangana nenye inceku ekweleta yona enesikweletu kuyo le ndoda ke yambamba lo muntu oyikweletayo yamkhinya yambuza ukuthi uyongikhokhela nini isikweletu sami wayesewa phansi lo muntu eseguqa phambi kwakhe ethi ngiyacela nceke yenkosi ngixolele ngiyasazi isikweletu sakho ngizosikhokhela wangavuma ukumxolela wamthatha wamphosa etilongweni sebentshela inkosi ukuthi le ndoda ebila Nkosi owesule icala layo ithe mayisihamba yahlangana nomuntu oyikweletayo yamkhinya yamphosa etilongweni ithi inkosi hawu ake nimbize uma ifika ke le ndoda phambi kwenkosi ithi inkosi kanti wena umuntu onjani angithi wena ubunecala lapha ngakuthethelela ngalesuli icala lakho wenziwa yini wena ubusuhlukumeza omunye umuntu kanje ngenxa yokuthi unecala kuwe ngalento yenzileke seliyavuka icala lakho njengamanje wena usezukuya ekhaya usuzoya etilongweni yayisifakwe etilongweni le ndoda nathi bantwana abahle baseAfrika makholwa inhliziyo iyasonisa ngesinye isikhathi uthi usumsebenzele kakhulu uNkulunkulu ebese uhluleka ukugada ivalo ebese kuthi ngenxa yokuthi omunye umzalwane elinye ikholwa likunyathelile ebesulwa wena ungafuni ukumxolela umuntu ngishese exolisa kodwa wena ungafuni ukumxolela umlahle umchithe ngaphandle bakhona abantu abanenhliziyo enjalo uma ke wena unjalo uyafana nalenceku nawe akha amacala azovuka ngomhla wokuphela sengiyabonga abantwana abahle baseAfrika inkosi ibusiseni kuzwile amen